Okay, so meda wase na mama wakwa ba biem e de aba GH report so ebusua ene ye tu hwi akakopie mu e wo Ejura na Ejura Hene aye ade bi a wo se ye nyina yetime ebo yensem ebo opani na abaso nana ayade na nana akomeki a big donation bi e di ama ye nuanom a omaye madwen se omo pese omo embark on a project bi na eboa Ejura eno nam so ema Berima Osei Hwedie Eremu akwakomiki donation na abuso bebi bisa se eyede ba de na nyina ene se emre kakra ni na yenya information se ukopiem ewo Ejura cemetery ho no abusua yese enema boni bebre na allegedly yese etim ekoso a ebi mu kra kire se ukọ Ejura cemetery ho no a eye se ye kika bibi emmom ewo asiye ye nware aduro bi yenye ade bi yen kanche ene sa nyema ni nyina no report ana yense ka no kire se sa nyema ni nyina etimi ekoso ewo Ejura cemetery ho a ekwan nkrofo efaso ebowura mu ewo amusiye ho epie ni ade no enya de se eso ani kra se ne mabone na na ekoso nti no ekoba se yenuanom a omo wa Ejura na omo ti enzongo na ebi eye muslimifo eye omadwene se de nema sifa ekono omo pese omo to wo fe omo ye wo edefa Ejura amusiye no ho nemom no enye se sebe eye nkramofo nkoa siye eno mkoto sa friends wo no nemom omo ye omadwene se ye nkramofo de se ye Kristofo de nyina no omo pese omo friends the whole Ejura cemetery no sebe aboneyefo bia entimi enwuramu enkotufunu anase se obi funu kura hyawa obi ntimi enkonkotu na abusua sanse zam ekoso no ene ebeto internet ne so ema ekoba se wa obetimi abo mu bia no onso betimi abani mu na wono mo abedi nkomo na onso betimi abo mu na omo atimi aimbake e osa project no ho na abusua eno na good news a eba kire se Berima Osei Hwedie a sebe wono ene ye ohempon ewo Ejura ewremu eye na dwe se ono so ekwa contribute anase okọ na ode ne mu akakra wo no ode akwakoma wo mu na busua ade ba ko a enwanwa ene se nana ekono reporter yense ka kire se na nana aye na dwe se okomomo 100 million which is 10,000 Ghana cedis ena nana aye na dwe se ode akwakoma wo mu na omatimi ede aboa ma fencing no etimi akoso na busua nana koduru ya o se ada bi se de obaye no enema sifa eko ene hawa empanifo a omudi animu ehwese ombetima France cemetery no omo keka sitie no na na se ne nyame ene na kasantire se ne die wo hwese sika no ode ba na ye 10,000 Ghana no or double se sika no ayen 20,000 Ghana cedis which is 200 million na busua ade ana na eyeye I think say esumbu ye pa na mentimi enka ni nyina yenko na yenko tie Ejura Hene Berima Osei Hwedie ono ankasa numu nsem a ode to dwa wo abra okọ se okọ make ni donation ene se de niam sifa ekoye pesa menka oza kakra yo ya papa Sachin Zongo ya papa Chief Imam ene ne mpanyimfo a mohye mo ha se ene ye nije dakese enche kra na Sachin Zongo ene ne mpanyimfo Zarma Hene ne mpanyimfo Zongo mpanyimfo etu na mo ba ye ho wa himfie besre ye se de wo mahu seseye no edam pan no a emmoa ne nipa bonefo ne namu ye ne ma no kompese ye ma mo kwa no monto faso mfa ho ne say why not ye konkro ahodo so a se ye nam ye adwuma yi ye konkrofo kroma ye hu se de wo ma se wo ma ye no wo ma twa faso afa ho nyina ti bigina nananom tumi mu nyina ma wo mo kwante wo mo meye se de wo pese wo ye no na ti o ha ya menimenu ya no so de konkomo Zabrama Hene, a friend or any medium come in the Apitua Osman, and any day home come up. Then paying for, and no money that home come up. Tine, the Yamagan to me as with the many baby project Amoyan. And they said, and I made you, and yes, I cried at me, I did mean some book. And to me, Papa, we saw no map on my basso. Some way idea, Yapa Chief Imam, but then 5 workers see a DHD. The Papa Sachin Zongo, what can him paying for in our boom? Na Zongo fwa moso mo ye mo djuma mo kroma mo keka monsase bo asesa project we do koso no fa kwa we so nyina na madamase so we nyina me da kuro ya no na me so ma ba me tibe enya mo sa ti me ba no me de 10,000 Ghana cedis e che me hoto ba be bedru ya na me hwese the project no eno mo ho keka etie
know I make catch your husband say by 7 na me wa ha. 7 no afro so papa betra ha onti ye na bra. Sachi e papa chief mam amon keka a wo mdi die die. Me ba ye penam so no. Yankobo kasa chem say me san for 10,000 ka. Enti Mijina traditional council na namu ehwe project ya mo ye na ya support mo 20,000 Ghana cedis. Now no 10,000 na me dey buy any. Enti organizer the best on some. Where you how organizer only be organizer am. Enti ye do ya like Osman to make a prefie. Na budget 10,000 na fa pre wonu ya. Charging zongo. Na mu say 20,000. Enti we ya no. Me ye the ashe will be away to him grand say. A first one no more to the me then say. Enye Muslim for nko ade no mo ye. Omo ye ma Christo for ye nyina. Nti wo a obete Berima wo serve de ni anopa yi no. Manyame nka wakom. Na oso bayi bibi boa. Na dwumade omo di no. Enye kama. Ye mo wo mo da ho yi. Ye maame nom, ye papa nom, ye wofa nom. Atitro a Christo for omo muso nyame na wo ho yi o. Tie se e bo omo nyina ho ban. Na ya hwe na bia ye papa bia na ye na bi da ho na de be ti no bia bitu ade ni bi na ye basa wo da wo na e ya bra wo ti se ye bo ho ban a Yakobɔ so be ba ye ho obi anfiri ni pe mu ne na komo ni odomu na Berima ne me mpan fo ma bi 20,000 kusu ye bi fa be ho adwumade na ye nyina wi a ye de aseda amanya ya da ma so bebre Piao ebusuanti nanansem no na wonya bia wotie ya I believe se ahemfo ahodo ni nyina etimi eboa ema sebe project ahodo a ekoso e wo mpotamu anase omukromu omutimi boa se ya I believe se nka by now no ka Ghana nchecheriye no enka ekora nimu echen se kra enti Berima Osei de a wo ye ohene e wo adwana na piao piao bio why de na ya de enti eno so eno no na abusia ekoba se no ene ye nuanu mo ameka se omo lead project we no omo so eni je pa na omo de aseda ema nana yenko ni yenko timra eye Ejura emusieye project ya ye nana zongo hene ni chief mama na kwakwasere Berima se be ma fa homa ye na ye hwede yensiesie na nkata ye nananom ne ye mamenom ntwom because e hono dampan amanfo otwom a obia to be ba ho ba ye ne e wope ensam fata se sa ne ma no etimi esie anitine zongo hene ni mpedinfo eye fesuo kesuo kase e de atwa Ejura musieye no ahia enne na Berima Osei Hwedie a wo ye Ejura hene wotutu nanam aba beduru Ejura musieye aba batia committee a mo hwe eye adwuma no oba ye na ye papa chief mam wa ha serchi zongo wa ha o konso ankwane kwa wodela no disam atudwa na wasa yi sika 20,000 Ghana cedi a etete sika 200 million say yensom ye yemfa entitlement 300 bucks na yemfa moa ni dwumade yi se de ba ya dwumade no betima wie peye ye nuanu a Christopher am wa Ejura sechedum ase dwumade no fesuo no a ye twa no do nkremofo ne dan no de na fesuo no ye twa fa ni nyina ho ye hyase mpo a Christopher de no na ye hyase ye wie omo de no ho ansan kura na be ko nkremofo de no ntie nuanum Christian Council of Churches mesre asofo am wa Ejura sechedum ase ene nsori am wa Ejura monsom na monsori waka na ye nyina ye moa na yankata ye nuanum am ha no na yensiesie ha na ha nye krabahwe wohwa ha utumusi anentwe namfa omo amoba toilet namfa omo amode bola ebebegugu ono enamfam enti ensem fata Ejura emusieye wo Ejura se ebesie wo se yensie wo ha wo ye die ye nyina ye last destination ena ye ha se wa yisiesie wo dan di POP de ben air condition hono nya wo dan ho ye temperament ye wo nipa ne bebre e wa ha o ma bada hache aha na ye fia ye beda hache pa enti se yo babi ase se ye siesie a mi bogide se musie ye ha na se ye siesie ni ye okay ewusuati ene eno ana unya bia wutie ye bia wo bia no
na watimi ache wadwene se o se obo nana abaso a na watimi abo na baso yi pa ba me personally dey I think say nana ayade se bi onya ne sika no ko betimi dey ahye ne ho beto no ankasa no o hwede ekoso ewo Ejura ne dia na se otimi ewramu na o support project no na bibi bia etimi eye kama so pia nana abusia bomwaden se obe follow ye aha GH report on YouTube GH report TV oko Facebook a eno so sabe kan ye honom TikTok GH report ye ta ho chuku a enya asem ketewa obetimi afollow me Facebook eno so o search journalist Kobia te ho den enti eno so eno no bede mu ebesia makramu